Empumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho uMagumba amane emhlaba bogogo. Cha ngithi angibingelele nami makhehla amadala nani nonke nje makhosi. Ethi inkhalo entonga la kufinyelela khona le video mhlambe lena lengiyenda lapha eSwatini kaNgwane kaManzini naseSiluthe futhi la ngibuye ngitholakale khona. Sibe sakithi cha sekusikhashanyana lesincane nje ngigcinile kuvela. Ngikhona ngiyasebenza njengoba ngisebenza umsebenzi wabantu abadala wekulungisa inkinga losuke unayo. Uma-ke ngisebenza lapha-ke sibhekana netinkinga lengizangiwekhude nje-ke kunebantu lothola ukuthi ngenxa yemona ukuthi mangabe usebenza umsebenzi ubonakala umuhle umsebenzi wakho bese labanye sebayawuhawukela lothola ukuthi kuba abantu laba wendako nawo lowo msebenzi usuke uwenda bese-ke sebezama ukuvala bazama ukuthebula kwenda lokwana cha hlalani nje bafana bakithi nani bogogo makhehla emisebenzini yenu nikhohlwe indzaba yetindumbata letinye tinyanga nakani umsebenzi wenu mina lokhu lengikwendako ngakuphiwa ezulwini uNkulunkulu wathuma emadloti akhaba umake newakithi nala vela ngingena nje eswini samake ongaphelele ukuthi ngitosebenza ngisite sive saNkulunkulu manje ke uma wena solambukela uhawukela tindoda la ekhaya kanjangase kaDokotela Nyengelezi lo so wenda phela emanyala lapho yiyekele leyo nto ngoba uyabona kufika abantu la betanga emachinga abacanisa ngibabone mina ngikubona ngisho uphethe isibhamu ngena la ngoba ngingenela nasibhamu sakho mina ngeke ngibe ngithi khipha isibhamu hamba ubeka isibhamu ngaphandle nginakale ngunakile kodwa ngiyathi uSimaka kwacathatha amachance wabhekisa umkhondo ngakimi akuhlaba ngoba uyabona akufanele ucabanga ukuthi njengoba ngelapha ngesithingithingi noma angina protection ngeke mina ngikufihlele ukuthi mina umuntu lo yoblala mina naye yofa so lento iyanginyanyisa ngoba siyenteka emahlandla and la kufike kucansulane kakhulu khona nawe njengoba uphila nje lapho ukhona titsatakho bantu abasedude nawe basibesuka bameme abantu bakhashane bangaphandle babacele ukuthi babalekelele ukuthi kugcine kubulewe wena kugcine kuvalwe impumelelo yakho likusasa lakho so leyo nto ke leyo into lengibhekene nayo la ngiyakujabulela kusebenta kulomsebenzi wabantu labadzala nangesigaba sokuthi bantu labakhanze sibefika la ekhaya bayasitakala umuntu ke uma ngabe ngimelapha ngeke ngithi uma ngabe ufika emhla ka5 ngitshele ama results mhla ka5 ukuthi kuhamba kanjani musa kungitshela ingefika idate lweda ngayo la ekhaya kutolashwa ngiyethwalisa tithwalo letihlukene ka3 letide mngodi atilali namuntu atibulali ngisho ungasekho emhlabeni futhi aticetsi lobukuthethe noma ke lebese tikufakile ufuna ukuthi lebese tikufakile kona empilweni ngoba indzaba ingemali phela lengunika kona usuke ngunikela ukuthi ube nemali ngalo kwendako la kimi ungethi kutothwala kani kude lokwendako lokufakela imali angikwendi lokufaka ngite lo lokufaka imali etindlini futhi kude inyanga lena lokho umuntu lona lokho ngiloyo mkhanza sa confessa la lokho futhi suke sekwendlule eminyangeni sekukulene nje level ebusatanist lo lokufaka imali endlini and ukhanza sekuconfesswa nakuthiwa kunjani njani sinankinga ke ba-confess bathathe sana uyithathe lento inganabo umngoti wathi uthi koja uvisise kahle ukuthi ide mbamba yini ngoba letinye into tijike eswini njengetshwala ngenxa yetinyanga letingawasema straight talker straight talker ting2 tithwalo lenginato leti nebungoti ting3 leti lenginato leti demngoti tikhona tiphakamiso tikhona tinto ukuthi nje sigeze mhlambe sikuthi 1 2 lapha phansi ema price akhona akacala edulu kukhona obo 800 1.5 2.5 5000 10 15 tethwalo ticaleke ku 25000 35000 45000 50000 na 60000 lelethi nemngodi 45 35 25 lelethi demngodi ngicela ukuthi ke asibambisane ekuthaneni uyabeketela na ulashwa inombolo yami ithi +2 68 76 34 2733 na 79 34 2733 angingacili ekuthwaliseni kuphela nakuleli nto lethi imali kakhulu noma ke lokho kuphela ngicile konke ukugula nani uma ngabe ngakulapha wangawuboni mehluko tsinza mina ngoba into lekhona la umuntu umvaza hamba saceka inyanga ukwazi wayitsinzana lenyanga tsinza inyanga ukhulumisane naye kube ngiyo lekufoka ukuthi phuma kimi
Bewungathi ungaqala kuhamba umkhuluma kabi, but umuntu uma ngabe nje ngikulapha mina, tshela mina ukuthi kuhamba kanjani emva kwale date lo efika ngayo kotsha seyifikile enyangeni leDawu. Hhayi ukuthi akukafiki nale date lo ngayo kimi. Kude lo ngikubonako kude lo. Hhayi. Umuthi usebenza njenge-grater, ucala ulungise ulwe nale nto ekuvalako kwalakhaya nesiwasho nesihlade bese kuyakuvulela. Enkosi.